nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'Uburundi muga kiriko kiriyorobeka cashize iwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi, mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize iwa mu kirenge ngo rituzibure. Mbega ko tuzi gituma zijya mpunzi bazifashe nk'ingwati. Hajya rero umunyakibi nk'ubu Imana yomusuka ikamukubita ikamukongataza akakomantara mutima agaca avuga ngo ngiye gutera Uburundi, ukazubona arabonye ikintu ntazi. Hajya birashoboka. Imana iyo ishatse kukwereka irakwereka. Cece tubana babwira mwebwe inumire gusa kizuba turabe Imana. Barundi kazi turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Dukomeje kandi guhangana n'umutekano muke mu karere kacu no ku mipaka n'ibindi bihugu. Nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko ariyica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu, umwana, umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Turanyi bashaka kuduteza ibibazo mubihorere twe dukemura ibibazo bya, hanyuma aho bazumvira ko kubana neza ari ngombwa tuzabana neza. Twe ntawe tujya tubangamira mu kubana, tubana n'abantu bose. Bashaka kubana n'abaturanyi neza, bashaka gukorana nabo neza, turashaka guhahirana, kujya kuramya no kuhamagara baza kubakuburira. Ariko utwifurije intambara nayo turayirwana, nta kibazo. Ikibazo rwose dufite abanyamwuga babyo babikora uko bikwiye, aba hano aba n'ahandi, cyane cyane ndetse kubera twebwe ko turi agahugu gato, ubu doctrine yacu aho umuriro uturutse niho tuwusanga, ntabwo dutuma ugera hano kugira ngo kuko turagahugu gato nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo. Tuzarurasanira Kwa gatatu tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 mu nama ngaruka mwaka yibanda ku guteza imbere ubukerarugendo bwa Afrika ibera muri Afrika y'Epfo, Africa Travel in Durban 2026 yabereye Durban ho muri Afrika y'Epfo. Umurundikazi w'Imana Dative ukora mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo yahuye na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Mu guhura uyu mwari ukiri muto yahise agerageza gusuhuza perezida, arivuga anarenzaho ko yaturutse mu Burundi. Ako kanya Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yahise amubwira ati narinzi ko abakobwa beza kandi barebare bakomoka gusa mu Rwanda. Mu kumusubiza uyu mwari mu kinyabupfura cyinshi yaravuze ati n'ubundi twese turi bamwe. People were only from Rwanda. No, we are the same. We have a lot in common. Good to Very meet nice you. to meet you too. Okay. Thank you. Thank you. What did you Twese turi bamwe. Igisubizo cy'umukobwa ukiri muto cyane agaruka ku Rwanda n'u Burundi. Mu nama y'umushyikirano ku nshuro yayo ya 20 ibera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa kabiri kuri 2026 na Perezida Paul Kagame yahamije ko abarundi n'abanyarwanda bakagombye kuba ari impanga, ariko byaje kurangira Burundi bwiyomoye ku Rwanda maze bwiyunga n'umwanzi warwo wa mbere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahisemo kuba ubundi
uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, undi ni impanga. We are supposed to be twins literally, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Ubundi Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu byose bito kandi berere mu mutima wa Afurika. Unarebye ingano yabyo ijya kungana. Ni ibihugu bisangiye amateka menshi yo hambere mbere y'uko umuzungu aca imipaka itandukanye amatware yombi. Ni ibihugu byombi by'imisozi myinshi kandi miremire. Ni ibihugu bisangiye ikirere kimwe. Ni ibihugu bifite abaturage bajya kungana urebye ku mubare wabo. Ni ibihugu bifite abaturage bavuga ururimi rujya kuba rumwe, kuko umurundi n'umunyarwanda baraganira bakumvikana mu buryo bworoshye cyane. Ariko mu gihe aba baturage b'ibi bihugu bakagombye kuba ari inshuti ku rwego rwo hejuru, uyu munsi ntabwo umurundi ashobora kugurisha cyangwa kugura ikintu runaka ku munyarwanda. Muri make nta buhahirane bushoboka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Niba ubucuruzi budashoboka hagati y'ibi bihugu byombi kandi buba bugamije inyungu kuri buri wese ubukora, ibyo byonyine bisobanuye ko hari ikibazo kibyibushye hagati y'ibi bihugu. Ni ibintu byumvikana cyane mu mbwirwaruhamwe z'abaperezida bombi bayobora ibi bihugu, aho umwe yibasira undi nawe akavuga ko adashobora kwihanganira mugenzi we. Rimwe Evariste Ndayishimiye akavuga ashize amanga, avuga ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi rugahungabanya umutekano w'abaturage b'iki gihugu, ibintu we nka General Neva adashobora kwihanganira, ahubwo ngo agomba gufata iya mbere agatera mbere y'uko waterwa, agatangiza intambara ku Rwanda, akarasa i Kigali. Niba uri umunyarwanda cyangwa umurundi, isibye kwirengagiza no kwimahoroniza, urabizi neza ko intambara hagati y'ibi bihugu ishoboka kandi cyane, unashingiye ku mvugo z'abakuru b'ibi bihugu byombi bivugira ubwabo imbere y'abantu n'itangazamakuru. Ariko se ubundi ni ikihe kibazo kiri hagati y'ibi bihugu byombi ku buryo icyo kibazo gishobora gutuma bari abavandimwe bafata intwaro bakarasana hagati yabo? Mu by'ukuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bapfa iki ku buryo ibibazo biri hagati yabo badashobora kwicara ku meza amwe ngo babiganireho bikemuke bidasabye ko bica mu nzira y'intambara, cyane ko buri intambara nta keza kayo ku mpande zombi, haba uyitsinda cyangwa uyitsindwa? Byifashe bite hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu buryo bweruye? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko icyiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Bibliatis, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Manufactured Tablet, ikiza burundu kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo cy'inanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe, zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko, uwamenye Vibratus atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Vibratus dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposta. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Hagati mu kwezi kwa kane ushyira ukwa gatanu kw'ibihumbi 2015, icyo gihe wahoze ari perezida w'u Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza yatangarije abene gihugu ko yitegura guhatana mu matora yo kuyobora igihugu cy'u Burundi kuri manda ya gatatu. Ibintu bitakiriwe neza hagati mu Barundi hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko ku bataravugaga rumwe n'ubutegetsi, kuko ibyo byari bihabanye n'ibiri mu masezerano y'amahoro ya Arusha y'ibihumbi 2000. Ubyumve neza ko muri aya masezerano harimo ingingo zivuga ko perezida w'u Burundi uwo ari we wese atagomba kurenza manda 2 ayobora iki gihugu. Iki gihe Pierre Nkurunziza
Nkurunziza n'abari bamushyigikiye bavuze ko impamvu nyamukuru agomba kongera kwiyamamaza bwa gatatu ari uko ngo manda ye ya mbere yo kuva mu 2005 kugeza mu 2010 itagomba kubarwa kuko ajya kuyobora muri uwo mwaka w'ibihumbi 2005 yari yatowe n'abagize inteko nshinga amategeko yonyine. Bo bakavuga ko rero manda ebyiri zibarwa muri amasezerano arizo kuba yaratowe n'abaturage. Ibi urukiko rw'u Burundi rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwarabyemeye, ariko abaturage benshi ntibanyurwa n'uwo mwanzuro, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byatumye ibihumbi byinshi by'abaturage b'u Burundi bava mu ngo zabo birunda mu mihanda y'Ibujumbura barigaragambya ku bw'icyo cyemezo. Imihanda irafungwa muri uyu mujyi, abaturage batwika amapine mu mujyi bateza akavuyo. Polisi igerageza guhagarika ibyo byose, itera mu baturage byose biryana mu maso, ariko ibintu byari byamaze gufata indi ntera. Hari n'abaturage bari gupfira ku mihanda bishwe na polisi mu gihe yageragezaga guhagarika ako kavuyo kose. Kuwa gatatu wo ku tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'2015 mu gitondo Perezida Pierre Nkurunziza yazindukiye mu nama y'igitaraganya y'ibihugu bigize East Africa Community i Dar es Salaam ho muri Tanzania. Yari inama yiga ku kibazo cy'imyigaragambyo yari imeze nabi icyo gihe mu Burundi. Uwo munsi rero Major General Godefroid Niyombare wari umaze iminsi mike cyane yirukanwe ku mwanya w'uhagarariye ubutasi bukuru bw'igihugu cy'u Burundi, yumvikanye kuri radio yikorera avuga ko ayiritse ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu buryo bwuzuye. Icyo gihe wari hanze y'igihugu mu nama. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Uyu mugabo General Niyombare ajya gupangagurika ubutegetsi yari yabanje kuvugana n'abayobozi bakuru b'amabatayo mu gisirikare cy'u Burundi, kubera ko amakuru ubwe yitangarije ahamya ko ari kumwe n'abasirikare babarirwa mu magana bafite intwaro zihagije zirimo n'ibimodoka bya gisirikare. Iki gihe rero avuga ko ayiritse ubutegetsi, bamwe mu bari bamwemereye ubufasha batangiye kumwihinduka. Abasirikare b'igihugu bari bamwemereye ubufasha bamutera umugongo, baramwihinduka batangira ahubwo gukaza uburinzi kuri presidence n'ahandi hantu h'ingenzi mu mujyi wa Bujumbura ngo hadafatwa, ndetse n'intwaro yagombaga gukoresha hiri ku butegetsi zirahagarikwa na Minisitiri w'Ingabo wari ku ruhande rwe na baramugambanira. Ibyatumye asigarana n'abasirikare bake cyane ariko badahagije ngo bafate igihugu. Maze rero Pierre Nkurunziza wari hanze y'igihugu anahita amenyeshwa ko ari kumeneshwa mu gihugu cye, ahita ataha ku kanya igitaraganya kugira ngo adasanga amazi yarenze inkombe. Wasohotse igihugu ari perezida akaba yakigarukamo ari imfungwa. Akigaruka yahise yisubiza ubutegetsi bwose, atangira guhiga bukwara bagerageje kumumenesha bose. Mu ijoro ry'umunsi wakurikiye tariki ya 14 ishyira tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu ku 2015, abari muri uyu mugambi bose bakwiriye imishwaro mu mujyi wa Bujumbura. Bamwe barafatwa barafungwa, abandi baricwa. Niyombare n'abandi bake babasha gutoroka basohoka mu gihugu bahungira mu bihugu by'abaturanyi bihana imbibi n'u Burundi. Kudeta irapfuba. Icyo gihe u Burundi bwashinje u Rwanda kuba inyuma y'iyo kudeta mu buryo bwuzuye, banarushinja gutanga ubuhungiro ku banzi b'igihugu cy'u Burundi bari bagerageje guheruka ubutegetsi. Gusa ubutegetsi bwa Kigali icyo gihe bwarabihakanye buratsemba, ariko icyo gihe u Burundi bwari bukomeje, kubera ko muri ako kanya bwahise bufunga umupaka ubuhuza n'u Rwanda kubw'ikibazo cy'umutekano w'igihugu cyabo. Nguko ko ubuhahirane hagati y'ibi bihugu bwahagaritswe. Gusa General Niyombare nyiri gukora kudeta nyirizina mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017 yahamije ko ibyo yakoze byose u Rwanda nta ruhare rwabigizemo. Gusa leta y'u Burundi icyo gihe inyuze kuri X yahoze yitwa Twitter yarabihakanye, ibyita ngo ni fake news, ibihuha.
nyuma y'uko kudeta ipfubye rero benshi mu basirikare bahunze barwanyaga ubutegetsi barihuje bakora umutwe ugamije guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi bukagarura demokarasi n'ubutegetsi bugendera ku mahame muri iki gihugu. Aba rero nibo biyise Red Tabara, Resistance for Rule of Law in Burundi. Aba rero ubutegetsi bw'u Burundi bubita ngo n'umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'iki gihugu. Gusa nanone u Burundi bukemeza ko byose uyu mutwe ukora bushyigikirwa n'ubutegetsi bwa Kigali mu buryo bwuzuye. Red Tabara ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ariko ukorera hanini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe ukunze kugaba ibitero ku gisirikare cyangwa ku baturage b'abasivile mu Burundi. Byinshi mu bitero byabo babigabye hagati mu mwaka w'2017 kugera mu 2019, ariko ibyo bitero byose nta ngufu ziremereye byabaga bifite. Twabaga ari udutero shuma bagabaga ku basirikare bari kuri za patrouille. Hagati ku tariki 23 na tariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020 abarwanyi ba Red Tabara baturutse mu mashyamba ya Kongo binjira mu Burundi mu mujyi wa Bugarama ho mu burengerazuba bw'iki gihugu. Iki gihe bashimusa abasivile banahangana bikomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Ni igitero cyahitanye ubuzima bw'abasivile bagera kuri 11 n'abarwanyi batanu b'uyu mutwe wa Red Tabara. Mu mpera z'umwaka wa 2021 nabwo abarwanyi bagiye bagaba udutero shuma hafi n'umujyi wa Bujumbura, ariko byabaga ari ibitero bidakanganye cyane. Gusa ku tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021 agana ku note y'isa 7 z'amanywa u Rwanda rwakirije u Burundi abarwanyi 19 bo mu mutwe wa Red Tabara bari barafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2020. N'abarwanyi bari barafatiwe mu murenge wa Ruheru mu ishyamba rya Nyungwe hagati, ndetse bafashwe bafite ibikoresho bitandukanye by'urugamba byiganjemo imbunda n'amasasu yazo. Iki gikorwa rero ni nacyo hanini Red Tabara igendera ivuga ko iyaba ikorana n'u Rwanda ntabwo icyo gihe u Rwanda rwari gufata abasirikare b'uyu mutwe ngo babahereze leta y'u Burundi gutyo gusa. Aba barwanyi baguye ku basirikare b'u Rwanda bari barinze inkiko z'u Rwanda mu masaha 4 z'amanywa. Bari bitwaje imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 17, Lance Rocket 1, machine gun 1 n'amaradiyo y'itumanaho 2. Bari bafite n'ibindi bikoresho bari batwaye mu bikapu harimo amasafuriya yo gutekamo. Bari banatwaye amasasu mu mufuka. Mu mwaka wa 2020 ubwo Evariste Ndayishimiye yafataga ubutegetsi, hagati ye n'u Rwanda hatangiye kujya habaho ibiganiro by'amahoro, ndetse ibyo byaje gutanga umusaruro kuko byaje kurangira mu mpera z'ukwezi kwa 10 2022 u Burundi bufunguye umupaka mu buryo bwuzuye. Gusa hari harafunzwe umupaka wo ku butaka wonyine, ariko mu kirere ho indege zarambukaga zigakomeza nta kibazo. Gusa ariko ibi ni byarambye kubera ko mu mpera z'umwaka wakurikiye ku tariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 Red Tabara yongeye kugaba igitero kiremereye ku butaka bw'u Burundi hafi n'umupaka uhuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ku mugoroba w'uwo munsi aba barwanyi ba Red Tabara batatse ku mazu y'abasivile mu kagigi kitwa Vugizo, maze muri icyo gitero hapfiramo abantu 20 barimo abana bato 12, ndetse hakabamo n'abagore bake barimo n'umwe muri bo wari utwite nk'uko byatangajwe na leta ya Bujumbura. Gusa ibyo byo kugaba igitero ku basivile Red Tabara byamaganiye kure, ivuga ko yitera gusa ari ibikorwa bya gisirikare n'ahari abasirikare b'u Burundi. Iki gitero ni nacyo cyabaye imbarutso yongeye kubyutsa umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, kuko mu ijambo rya nyuma risoza umwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yibasiye cyane igihugu cy'u Rwanda agishinja gucumbikira abicanyi ba Red Tabara bafite umugambi wo kumurika ku butegetsi. Muri ibwirwa ruhame kandi Evariste Ndayishimiye yavuze ko azi neza ko abo bicanyi batozwa n'u Rwanda bagahabwaho kuba, bagahabwa amafaranga, bakagaburirwa, bakanahabwa intwaro z'urugamba zo kwifashisha bagaba ibitero ku butaka bw'u Burundi no gukuraho ubutegetsi buriho. Muri iri jambo rye Ndayishimiye yaciye amarenga ko yari hafi yo kongera gufunga umupaka uhuza igihugu cye n'u Rwanda mu buryo bwuzuye. Icyo gihe yanacyuriye abanyarwanda iby'ikiyaga cya Tanganyika, anarucyurira indagara zavaga mu Burundi zigacuruzwa mu Rwanda. Atako kanyamuneza n'akamwenyu kose twabahaye batangiye kubikiniraho batwataka. Umenya ari naho abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga bahereye bamwita ngo ni Sendagara. Mu mvugo ye icyo gihe yagize ati: Barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Red Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura u Burundi, ibibondo ari byo byari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha bakomeretse, tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi.
mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Saa 2 z'umugoroba ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 habura amasaha make cyane ngo twinjire mu mwaka w'2024 mu ijambo risoza umwaka ry'umukuru w'igihugu ryaciye ku miyoboro y'igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame muri iryo jambo ritari rirerire yanavuzemo ko u Rwanda rukomeje guhangana n'umutekano muke wo mu karere no ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu. Dukomeje kandi guhangana n'umutekano muke mu karere kacu no ku mipaka n'ibindi bihugu. Kubera ubwumvikane buke bwari hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu ntangiriro z'umwaka w'2024 u Burundi bwarongeye bufunga umupaka ubuza n'u Rwanda, ndetse kuva icyo gihe kenshi Evariste Ndayishimiye imbere y'ibitangazamakuru yakomeje kuvuga ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi ukomeye wo gutangiza intambara ku gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko biciye mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe, ndetse kenshi avuga ko nawe igisirikare cye cyiteguriye intambara, ndetse ngo bagomba kwambuka umupaka bagatangiza intambara ku Rwanda, kubera ko ngo batabikoze uko u Rwanda rwayibatangizaho, niko wabivuga. Ubyumve neza ko u Burundi ku bw'izo mpamvu bwahisemo kugenda bwihuza n'abanzi b'u Rwanda bose barahiriye guhungabanya umutekano wa Kigali kugira ngo bafatanye mu mugambi wo gutangiza intambara ku butegetsi bw'u Rwanda mu buryo bwuzuye. Ariko se ni ibyo byonyine u Rwanda n'u Burundi bapfa? Igisubizo ni oya kandi itsindagiye. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu byombi bitungana agatoki, buri kimwe gihamye ikindi ko ari cyo ntandaro y'umutekano muke uri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. U Rwanda rushinja u Burundi kwifata rukarunda abasirikare barwo ku mupaka uruhuza n'u Rwanda bafite n'intwaro zose zishoboka z'intambara, basa nkaho biteguriye gutera igihugu cy'u Rwanda, ibifatwa nk'ubushotoranyi bukomeye bwo kongera peteroli mu mubano utari mwiza uri hagati y'ibi bihugu. U Rwanda rushinja u Burundi kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakarwana bafatanya n'abarwanyi ba FDLR, umutwe ugizwe n'abicanyi basize bakoze amabi mu rw'imisozi igihumbi muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. U Burundi nabwo bugashinja u Rwanda gufasha mu buryo bwose bushoboka umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho buhanganye n'ingabo za leta ya Kinshasa ziba zifatanya bya hafi cyane muri iyi mirwano n'ingabo z'u Burundi. Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rufite gahunda yo kwigarurira igihugu cy'u Burundi bukakiyomekaho binyuze mu nzira y'imirwano. Ashinja u Rwanda kwisibye kuba rufashe umutwe wa M23 ku gahunda yarwo no kwigarurira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, byose bikajya munsi y'ububasha bwa Perezida Paul Kagame. Akanavuga ko ngo bitazagarukiraho, u Rwanda ruzakomeza kwigarurira ibindi bihugu biruzengurutse, kereka gusa ngo niruhagarikwa. Ibi ni ibikubiye mu ijambo yivugiye ubwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 mu rurimi rw'igifaransa gitomoye. Ati tugomba kuvuga ukuri niba dushaka koko gukuraho imizi y'ibidindiza iterambere rya Afurika. Tugomba kuzirikana aho byose byaturutse, impamvu ibihugu bya Afurika nubwo bifite ubushobozi bukomeye bw'ubukungu bikoreshwa mu ntambara no mu iterabwoba bifatanyije n'ibihugu bimwe by'abanyaburayi. Murabona neza ibibera hano hafi y'iwacu, kuki abantu bose bacecetse? Ese umuryango mpuzamahanga nubona ingaruka zabyo? Ndababwiza ukuri ko nibikomeza gutya hari ibyago byinshi kw'intambara bishobora gukwira mu karere kose. Abaturage ntabwo bazabyemera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu, ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi, kuko bari no kwigisha urubyiruko rw'impunzi, aho ubu baruhaye intwaro rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye. Niba umuryango mpuzamahanga ubareka bakabikora, aha mu Burundi ntituzemera kugirwa ingaruzwa muheto. Ndongera gusaba umuryango mpuzamahanga gufata iki kibazo nk'ikibazo gikomeye. Twagwiriwe n'icyago gikomeye mu karere. Si Burundi gusa, ahubwo na Tanzania, Uganda, Kenya ni icyago cy'akarere kose. Niba Kongo idafite amahoro n'akarere kose nta mahoro kabona. Nimwibwire ko ari Burundi gusa buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'umutekano. Ibyo abanyafrika y'Epfo barimo kubarizwa muri Kongo hari utabizi. Koko murabona neza aho Afurika y'Epfo iherereye, ariko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ufite ingaruka kuri Afurika y'Epfo. Sibyo, bwana ambasaderi?
mu bijyanye n'umutekano dufite ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Nimuhe ibintu umwanya, mumenye neza ko ingaruka zizaba mbi, buri gihugu kikazikorera umutwaro wacyo uko gishoboye. Ku rwanjye ruhande nari naratanze umuti w'ibibazo by'akarere, kandi nari nzi neza ko igihe iyo gahunda yari kubahirizwa twari kubaho mu mahoro, kuko niba u Rwanda rusobanura ko ruzagaragara muri Kongo kubera FDLR, ese si ikibazo cyoroshye gishobora gukemurwa mu mahoro bidasabye gutanga ibitambo by'amamiliyoni y'abanyekongo hejuru y'iterabwoba? Ibi ntibyarangira bidasabye imenwa ry'amaraso y'inzirakarengane. Ndabizi neza ko u Rwanda rushobora kumvikana mu mahoro iyo ibintu biri kuzenguruka. Ibyo ubwanjye navugaga ko hakenewe ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya amatsinda y'inyeshyamba z'abanyamahanga bitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, bityo bikazatuma u Rwanda rubona ko rufite umutekano uhamye, ndetse bikazanafasha Kongo gutangira inzira y'amahoro. Icyabuze ni ugukorera hamwe, kuko niba twese twemeye gushyira hamwe mu kurwanya buri tsinda ryose ry'inyeshyamba ryitwaje intwaro zibarizwa muri Kongo, ibyo byose byakemuka, kuko byatuma u Rwanda rubona ko nta kibazo cy'umutekano ruzagira, kuko imitwe iteganya kuruhungabanya yaba yakuweho, kandi byanatuma Kongo igenzura igihugu cyayo mu mahoro. Ibi nibyo navugaga. Ngaye nguko, ese umubano hagati y'ibi bihugu ubona ari igihe ki uzongera kurangwamo amahoro, cyangwa wowe ubona byose bizasozwa n'intambara? Wibuke gusiga igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.